Festival literature sveta Fabula. Vedno je govorila, da si želi umreti maja, da je to najlepši mesec za smrt. Frfotala je v rožnatem oblaku, lebdela dobra 2 sežnja nad zemljo, zaradi katerega se je počutila, kot da čepi pod ogromnim grmom na vrtu pokojne babice Elze Richter. Včasih je imela ful lepe prste, pa ful je imela prstanov, teh, ki jih ti zdaj nosiš. Samo pokimala je, ni imela glasu. Bala se je odpreti usta, začela je jokati. Čeprav je potem nekaj dni pozneje prav ta izbruh solz imenovala najlepši dan svojega življenja. Da se spomniš, kaj je dvorišče vedno dišalo po sveže pokošeni travi. Dobro večer. Lepo pozdravljeni na Fabulinem 4. literarnem večeru, na katerem tokrat predstavljamo hrvaško pesnico, prevajalko in pisateljico Ivano Šojat, ki je v slovenskem bralstvu že dobro poznana. Avtorica je namreč leta 2019 gostovala na festivalu Vilenica, pri založbi Didakta pa je v slovenščino prevedeno tudi njeno delo Ezan. Nocoj v sklopu sodelovanja Fabule s slovenskimi založbami, natančneje založbo Didakta, ki se iskreno zahvaljujem za zaupanje in sodelovanje, predstavljamo njeno delo Unterstadt, ki ga je v slovenščino prevedel Jure Potokar. Ivana Šojat s svojim ustvarjanjem sodi v sam vrh hrvaške književnosti. Za njeno delo je sicer značilno preučevanje manj prijetnih vidikov človeške narave, vključno z potlačitvijo resnice, nasiljem, posilstvom, vojno, ločitvijo, etičnim čiščenjem in ostalimi grozljivimi platmi naše človeške duše. Slednje je opaziti tudi v delu Unterstadt, ki zasleduje zgodbo družine v času družbeno-političnih preobratov. Zgodba meščanske družine, nemških korenin, spregovori o 20. stoletju, pretresih, vojnah, smrti, strahu, a tudi ljubezni in upanju. Usoda 4 generacij žensk, ki trpijo pod zgodovino, pri tem pa s toplino ohranjajo vero v prihodnost, medtem ko moški bojujejo svoje jalove bitke in vnaprej izgubljene boje. Svet knjige je poln preobratov in se v trenutnem času kaže kot izjemno aktualen, saj se dotika tako intimne kot širše slike posameznika in sveta, v katerem živimo. Delo, ki torej strezni, bo avtorica predstavila v pogovoru z moderatorko Ksenijo Horvat in bralni interpretaciji igralca Klemna Janežiča. Po zaključku pa bo avtorica na voljo tudi za posvetila in podpise knjige, ki jo lahko kupite v naši pop-up knjigarni, kjer najdete tudi ostale Fabuline žepnice in kataloge založbe Beletrina. Ob počasnem zaključevanju Fabule bi vas pri tem povabil še na preostale dogodke. Že v nedeljo zvečer se bo na Fabuli virtualno oglasil nizozemski avtor Marik Lukaš Reinveld, ki se za voljo izjemnih obveznosti letošnjega festivala žal ne bo udeležil osebno. Naslednji teden pa nadaljujemo z japonsko avtorico Mieko Kawakami in skupaj z Brino Svit in Majo Haderlap v Kopru skočimo še v slovensko, manjšinsko in večjezično literaturo. Spremljajte naš bogat in raznovrsten letošnji program, ki se bo 29. aprila zaključil še z gostovanjem nigerijske zvezdniške pisateljice Chimamande Ngozi Adichie. Hvala vam za današnjo udeležbo. Med vami lepo pozdravljam tudi hrvaškega veleposlanika gospoda Borisa Grigića in soprogo Davorko Božič-Grigić. Vsem želim lep večer. Lepo pozdravljeni, draga gospa Ivana Šojat in seveda lepo pozdravljena najina publika. Težko vaju kaj vidimo, ampak vidimo, da je dvorana polna in sva zadovoljni in veseli. Zdaj, preden se posvetiva vašemu romanu Unterstadt, prihajate iz Osijeka. To je zelo zanimivo, sva približno generacija in jaz se spomnim
vseh tistih stvari, ki so nas včasih povezovali z Osijekom. Ne? Sem si jih prav nekaj izpisala. Saponija, Mia Standard, Svilana, Mobilija, Pivovara, kar je bilo zame najpomembnejše, Kandid, seveda ne. In seveda tudi tvornica Šibica, ki je imela tiste sličice zanimive, se spomnite, pse, pa rože in tako naprej. A je moj Osijek še tam? Moj Osijek še živi, obstaja? Kao prvo, dobro večer svima i hvala vam što ste u ovolikom broju došli večeras ovdje poslušati me i pogledati. Ganuta sam istinski. Osijek se jako promijenio i meni je to velika žalost. Osijek iz grada koji je proizvodio to sve što ste sad rekli, vrlo malo proizvodi zapravo, ali ja ga i dalje volim. On je moje počelo, on je ono što jesam, ja sam ovo što jesam i ovako govorim zbog Osijeka, govorim polako. Osječani govore polako zbog ravnice, zbog širine prostora. Ja mislim da prostor oblikuje jezik i mislim da je mene Osijek oblikovao. Šibicare više nema. Ne postoji. Nema više onih šibica, sad uvozimo, nema više ni šećerane. Tako da više nema onih mirisa koje smo imali tamo negdje u 10. mjesecu, 11. kad je kampanja za proizvodnju šećera kretala, onda je Osijek cijeli mirisao na šećernu repu. Toga više nema. Znači promijenio se, a meni je ostao isti. Krasno, da imate vse te spomine, ne? Vaši otroci tega seveda niso doživeli, ne? To so čisto drugi časi, kaj ne? Da, zapravo ja sam uvijek voljela slušati priče svojih baka, koje su isto imale sjećanje na neka vremena kojih se ja nisam mogla sjećati. Jer i njihov Osijek je bio drukčiji od mog. One se sjećaju ulica koje nisu bile asfaltirane, recimo. Sjećale su se nekih kuća koje više nisu postojale kad sam se ja rodila. Tako da zapravo svi mi imamo nekakvu dužnost da se sjećamo svog vremena i da ga pričamo, da se priča nastavi. Mislim da je to naša dužnost sjećanja. Čeprav bova govorili seveda predvsem o romanu, torej Unterstadt, ne, ste vi vmes, odkar je ta roman izšel, seveda zelo veliko ustvarjali. Napisali ste tudi roman, ki si ga res želim prebrati, nima ga še v slovenščini, gotovo pa ga lahko tudi kje v hrvaščini kupimo, namreč Štajga ili put v maglu. Zakaj mi je to zanimivo? Ker se ponovno vračate, ne? Vračate se tam nekje v obdobje konca 19. začetka 20. stoletja. Vinkovačka, torej, ne vem, Vinkovska, verjetno po slovensko se reče, železniška postaja in njen pomen v času, prostoru. Ne opisujete samo zgodovinskih tem v vaših romanih, ampak vendarle vas to močno privlači. Iz razloga, ki ste ga rekli, torej, da se ne pozabi. Ampak vendarle pri vas ni samo to. Pri vas je tudi opozorilo, kako bi lahko bilo, kaj ne, če bi bolje stvari počeli. Pa ja jednostavno, teško je objasniti to. Znači, i ta Štajga, koja će biti prevedena na slovenski, koliko sam čula. Didakta, ponovno, ja sam jako zahvalna za to. Govori opet o Slavoniji. Govori o Vinkovcima koji su bili prije rata, koji su bili pupak svemira, kako se ja volim šaliti. Znači, svi vlakovi koji su prolazili iz sjeverozapadne Europe, istočne Europe, su prolazili kroz Vinkovce. Kroz Vinkovce nekad godišnje prolazilo oko 3 milijuna putnika. Vinkovci sada to više isto nisu. To se sve urušilo jer, nažalost, svijet je takav. Kada se dogodi nekakav problem negdje, svijet zaobiđe to mjesto. Znači, za vrijeme rata jednostavno svi putovi koji su vodili kroz Vinkovce su skrenuli negdje dalje. I Vinkovci su postali nepotrebni zapravo. I jednostavno tu govorim, a Vinkovci su vrlo zanimljiv grad. Danas su nezanimljiv kao i djeluju poput provincije Vinkovci, a zapravo se u tom gradu rodila su se 2 rimska cara.
Valens i Valerian. Znači, to je grad, neka me netko ispravi ako griješim, ali ja mislim da je to jedan od najduže nastanjenih gradova u Europi. Znači, jedno nepresušno arheološko nalazište. To je izuzetno važan grad bio na limesu Rimskog carstva i poslije isto važan, doduše željezničku stanicu su izgradili Mađari. To isto ne smijemo zaboraviti, da smo mi neprestano zapravo bili na porubima nekih carstava, rimskog, pa austro-ugarskog. I tako, bili smo i francuska provincija. Slovenija, Slavonija, to je... Da, vrlo smo, zamijeni se jedno slovo pa dobijemo. Jedino što vi imate brda, Alpe, a mi nemamo. Nama je najveće brdo katedrala u Đakovu. Pa možete doći kod nas, evo. Pa vrlo rado, ja volim brda, samo da ne poludim kao Nietzsche u brdima. Mislim, to samo pravdaju. Nietzsche je malo poludio zbog dvije druge stvari, zbog žene i zbog sifilisa. Ja, onda su brda, potem so pa seveda gore problem, ne. Zdaj, zdi se mi, potem, ko govorite, ne, Vinkovci, tako veliko prometno središče, vedno, ne, zdaj verjetno ne bi nikomur padlo na kraj pameti, da bi iz Osijeka ali pa iz Vinkovca v Ljubljano potoval z vlakom. V resnici, ne, je to stvar nekih minulih časov, čeprav ni prav tako in se bomo verjetno enkrat še k temu vrnili, ne, vi ste gotovo prišli z avtom, seveda. Da, to je ta tragedija. Ja. Znači, mi imamo problem sa željeznicom općenito, ne znam kako stvari stoje u Sloveniji. Enako. Znači, prije nekih 40 godina se prije stizalo u Zagreb vlakom nego sada. Vama sada iz Osijeka do Zagreba treba 5 sati putovanja. Ja jako volim vlak i volim to drndanje, tok, 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 baš da je ritam i uživala sam nekad putovati vlakom, ali sada jednostavno ako želim li stići sve napraviti u Zagrebu odlazim poslovno, ja sebi ne mogu dopustiti da idem vlakom, jer neću ništa obaviti. Zato putujem, znači autom je do Zagreba 2,5 sata, vlakom 5 sati. A ima vlakova koji vozi 7 sati. Mislim, da se bo to enkrat v prihodnosti, ko bomo imeli, ne vem, neke voditelje, ki bodo zelo pragmatično, pametno razmišljali, bo to nekoč vse drugače. Ampak to imava zdaj dobro iztočnico za prvi odlomek iz vašega romana, kajti vaša junakinja Katarina je torej doživljala vašo usodo, ne, ta pot Osijek, Zagreb, malo ji je bilo všeč, malo je šlo na živce, ne, tako kot nam take poti. Gospod igralec, a bi vas lahko prosila, prosim, za prvi odlomek. Hvala lepa. Toda mama je zares umrla tistega petka, medtem ko sem sedela v zadušljivem kupeju vlaka, ki je 4 ure drdral od Zagreba do Osijeka. Sedela sem v kupeju in drevenela mi je zadnjica. V naročju mi je ležala križanka, katere prazna polja sem polnila s krivenčastimi črkami. Zaradi vlaka in njegovega nenehnega tresenja, zaradi poletja, ki se je tega leta 1999 odločilo presenetiti pomlad, zaradi katerega so se mi roke potile, svinčnik pa mi je drsel med prsti. Izpod obrvi sem včasih pogledala starca, ki je dremal nasproti mene, z glavo naslonjen na umazano rumenkasto zaveso, ki je nihala in mu občasno zakrila obraz. Usta je imel odprta in iz kotička ustnic mu je mezela slina. Bil je rumen, koščen, z mastnimi, sivino prepredenimi lasmi, počesanimi nazaj. Pomislila sem na Bruela in tiste siromake raztresene po njegovih slikah. Zdel se mi je tako ubog in smrdljiv. Zato sem potiskala noge pod sedež, da se me ne bi slučajno dotaknil s konicami svojih ponošenih, menda nikoli pološčenih čevljev. Poleg mene, sedež naprej, je sedela starka, ki je nenehno kremžila usta in se igrala s protezo, ki je šklepetala. Občasno sem jo s kotičkom očesa pogledala. Umirala sem od želje, da bi rekla: gospa, prosim vas, nehajte, živcerate me, iztrgala vam bom to protezo in jo vrgla skozi okno. Pa nisem nič rekla.
Samo spodnja čeljust se mi je krčila, usta stiskala v ravno otrplo črto. V nekem trenutku sta se nama pogleda srečala. Bog. Obrazi starcev se sčasoma pomečkajo kot povoščen papir, sem pomislila. Zastrmela sem se v njene modre oči. Starka, ki se je potem predstavila kot babica Marica, se mi je nasmehnila in oči so se ji zasvetile. Za trenutek so bile videti vsaj 30 let mlajše od preostalega zgrbljenega in nagubanega telesa. V enem samem trenutku so mi na pamet padle tiste neumnosti o ledenih, preračunljivo inteligentnih modrih očeh. Tako babica kot mati sta imeli modre oči, skorajda enakega odtenka, toda hkrati sta se razlikovali kot nebo in zemlja. V babičinih očeh je bilo mogoče prebrati vse. Žalost jih je zastirala sivimi zastori, bes pa kot bi v njih prižigal kričeče modre žarnice. Če so oči okna duše, potem je babičina duša večno na komolcih kot radovedna ženska bdela nad svojimi nenehno široko odprtimi okni. Drugače od nje mati, kot da ni imela duše. Njene oči so bile vedno vodene topo modre, kot da je tisti babičin Bog z maminimi očmi pretiral, naredil malenkost prevelike poteze in prereze, da jih je naredil bolščave, tope, ravnodušne do vsega. Kratko sem zamižala in pred očmi se mi je v mraku pod zaprtimi vekami pokazal ravnodušen, krotko teleči pogled moje matere, ki vse in vsakogar brezizrazno gleda kot človek, ki skozi okno preverja, ali je treba vzeti dežnik. Ki svet opaža samo, če se mu z nebeškega svoda cedi voda. Ker je babica Marica mislila, da želim začeti pogovor, se je predstavila. Začela tarnati o pretoplem vremenu, suši, ki pustoši po redfalaških vrtovih, o svojih zagrebških vnukih in hčeri, ki se po študiju ni vrnila domov, ampak se je poročila z nekim seveda finim agramarjem. Postajala sem vse bolj nervozna, vendar ne zaradi mame. Nisem vedela, da umira. Ničesar nisem občutila ob 7:20, popolnoma ničesar. In takrat je umrla. Pravzaprav me je živciralo dejstvo, to tiho tlačenje pod nos, upiranje s prstom v dejstvo, da ste prišli v provinco, da se vanjo tudi vračate. To prekleto, upočasnjeno 4-urno tresenje v vlaku, ki vonja, se ustavlja pred vsako rumeno hišo, kakor so govorile babice, ki kot da vam želi pokazati, kako daleč ste od vsega. Spomnila sem se sebe, ko sem z nepolnimi 19 leti stopila na glavnem zagrebškem kolodvoru, ko sem pred seboj zagledala prostrani krak Lenučeve podkve in pomislila, Bog, tukaj vsi vidijo, da nisem od tod. Skoraj sram me je bilo, ker besede žvečem kot žvečilne, ker se po ulicah vlečem počasi, kot da se plazim skozi lepljivo izorano črnico. Hvala lepa. To je bil torej ta prehod iz Zagreba, vlak, in potem Osijek oziroma Unterstadt. Zdaj, Unterstadt je naslov romana, o katerem se bova pogovarjali. Vem, da v Osijeku tudi obstaja nekaj, čemur pravite Donji grad. Ampak to ni Unterstadt, kaj ne? Unterstadt lahko razumemo v teh različnih plasteh. Unterstadt kot nekaj, kar si predstavljam, kar je pod mestom, pravzaprav nekaj, kar je nekoliko pozabljeno, skrito, prikrito, je pravilno to ugibanje, kako si lahko razlagamo vaš naslov. Jako dobro ste to vidjeli. Naime, Unterstadt je, tako su Švabe, Njemci osječki, zvali Osijek, taj dio grada, Donji grad je Unterstadt. Osijek se dijelio na Unterstadt, Oberstadt i Mittelstadt, tvrđa. Ali naslov je igre toga, znači skriveni grad. Grad ispod ono što se skriva od pogleda, ono što se taji. Jer cijeli roman zapravo govori o tajni.
Tako da jako dobro ste to uočili. Hvala lepa, ampak se mi zdi, da zdaj živimo že v takih časih, ne? Ko, ne vem, ko zdaj že smo prišli do tiste stopnje, da smo že, kaj pa vem, smo že navajeni tega, da kar naprej nekaj odkrivamo, pa nekaj je bilo zamolčano, pa pride na dan. Tako je bila tudi pri vas ta zgodba, ne? Torej, v Osijeku živečih Nemcev. Zdaj, kdaj ste vi torej kot Ivana, kdaj ste vi prvič se soočili s to prikrito zgodbo osječkih Nemcev? Kad sam se suočila prvi put? Pa ja moram biti iskrena, ja nisam imala pojma o tome, o cijeloj toj priči, što se događalo, nego to, zapravo svaka moja knjiga koju napišem se prije toga dogodilo nešto čudno. Dogodilo se to da je mojoj dragoj prijateljici mama doživjela moždani udar i mama za koju ona nije uopće znala da je mama kao dijete bila u partizanskom logoru jer je bila Švabica. I mama je nakon moždanog udara počela odjednom govoriti njemački. Moja prijateljica nije to uopće znala. Znači počela je govoriti njemački i počela je viđati mrtve. Znači njoj se dogodilo da mi sjedimo, to neću zaboraviti nikad, to je bio jedan Uskrs. I mi smo sjedili za stolom, došla sam joj čestitati Uskrs i mama je sjedila s nama i odjednom je ustala od stola i počela pričati s nekim. Počela je pričati sa svojom pokojnom mamom. I onda je trenutak kasnije opet ustala i počela pjevati na njemačkom pjesmicu za djecu. I mi smo je počela ispitivati, otkud sad taj njemački, šta je to. I onda je ona nama počela pričati o logoru. I mene je to jako zaprepastilo i počela sam istraživati literaturu službenu i shvatila zapravo da su u blizini Osijeka postojala 2 logora u koje su odvodili civile, znači žene i djecu. A kuće su se nacionalizirale, otimali su im znači imanja, kuće. Neki su čak izgubili osnovna građanska prava, izgubili su dokumente, nisu imali pravo na dokumente, izgubili su pravo na školovanje. Su bili izbrisani, kot danas pravimo. Apsolutno, da. Ja. I ja jednostavno nisam mogla ostati ravnodušna na tu temu i što sam više kopala, to sam više bila šokirana. To, kar me čudi, ne, ker to, kar ste zdaj povedali, vi tudi poveste pravzaprav v prologu, v ta roman, opišete, ne, kako je to bilo z mamo vaše prijateljice. Ampak zdaj recimo v Sloveniji, in čeprav razumem, se vam je to zgodilo tam nekje sredi 2000, 2004, 2005. Ne? Zdaj v Sloveniji seveda smo tudi imeli podobne zgodbe, ampak smo verjetno, to zdaj ne bi rada generalizirala, ne? Ampak smo verjetno te stvari začeli kopati in odkrivati verjetno tam nekje drugi polovici 80-ih let. Ne? Morda neuradno, morda še ni bilo vse napisano, vse je pa veliko govorilo, ugibalo, doma, po družinah in tako naprej. Kako je lahko taka skrivnost ostala skrita v razmeroma velikem mestu, kot je Osijek? Kako je mogoče, kako si to razlagate? Ne? Kako je mogoče, da ena razgledana, pametna intelektualka, kot ste vi, prvič sliši to zgodbo leta 2005? Pa mi moramo kao prvo shvatiti okolnosti koje su dovele do skrivanja nekakvih vrlo važnih stvari. Skrivanje je bilo institucionalizirano. Znači, nijedan pobjednik ne želi mrlju na svojoj pobjedi. A istodobno nema rata i nema okršaja bez mrlje. Toga ne postoji. Znači, u bivšoj državi se jednostavno na sve moguće načine, pa čak i pod prijetnjom, kaznom, skrivalo to. O tome se pričalo unutar vrlo zatvorenih skupina, ali nije se pričalo djeci. Znači, postao je problem. Ja recimo neću zaboraviti primjer kada sam ja zapravo ne znajući kao dijete svoje obitelji izložila opasnosti. Ja nemam njemačkih korijena, ali kada sam bila dijete, išla sam možda u 3. osnovne, mi je moja baka pokazala kuću u kojoj je živjela s roditeljima kao dijete i onda mi ispričala kako su u trenutku kada je Italija kapitulirala, njezini roditelji na tavanu kuće skrili 2 talijanskih vojnika.
da ne nastradaju, da su to bila 2 mladića koje su oni sakrili i normalno ja blesavo dijete, mi smo negdje u 3., 4. osnovne pričali o NOB-u, o Drugom svjetskom ratu i učiteljica je pitala ima li tko od vas događaj nekakav iz svoje obitelji vezan uz Narodno-oslobodilački rat. Iako ja naravno kao dijete od 10-11 godina ti ne znaš što je podobno, što je nepodobno. Ja sam sva ponosna digla ruku i rekla kako je moja obitelj spasila 2 talijanska vojnika. I nakon toga su moji roditelji pozvani na razgovor gdje je, znači, to je izbio je veliki skandal. Mislim, lagala bih sad kad bi rekla da su moji roditelji stradali, zbog toga nisu. Ali bio je skandal. Znači, ljudi su apsolutno skrivali stvari od djece, jer djeca lanu u školi i ispričaju nešto što ne bi trebali. Osim toga, većina švapskih prezimena su slavenizirana. Znači, jako malo je Njemaca danas u Osijeku koji imaju svoja imena napisana u izvornom obliku. I nisu nikad se vratili na one originalna prezimena? Pa ja imam jednu anegdotu koja je vrlo smiješna. Naime, imali smo nekakvo druženje u kafiću jednom u Osijeku nakon rata i jedan od poznanika bio je prilično pripit i rekao idem u općinu i tražit ću da mi vrate prezime. I šta je bilo sutra dan? Ga pitamo jesi napravio to? Pa nisam, ne znam kako se piše moje prezime. Jer on jadan ne zna, imao je, sad se ne mogu sjetiti prezime, ali vrlo komplicirano, koje on nije znao kako da kaže da mu napišu prezime. I vratio se i ostao je tako. Mislim, dobro ima, ali to je veliki problem. I to su te traume koje zapravo postoje tu, ali ispod kolaju. Ljudi su znali za to, ali ja nisam znala. Mlađe generacije osobito nisu znale, Ne. ako vas pravilno razumijem. Kako ste onda pristupili k ovoj temi? Vjerojatno napisano nije bilo baš mnogo napisano Ne. u vezi u toga. Šta ste onda razgovarali s ljudima? Da. Raspitivali se, ali ljudi da su htjeli pričati o tome? Meni se dogodilo, ja ne znam, ja sam vjerojatno promašila studij i struku. Ljudi mi vole pričati. Ja, znači, nemam nikakvih problema nikad sa skupljanjem materijala. Meni ljudi dušu otvore, ja ne znam što. Dogodilo se nešto fantastično. Znači, ja sam krenula prvo iz susjedstva moje prijateljice s ljudima razgovarati onako izokola, pa pitati. I onda se u gradu pročulo da ja skupljam svjedočanstva. I vjerovali ili ne, meni su počeli dolaziti ljudi, ja kuham ručak nedjeljni, a meni u dnevnoj sobi sjedi osoba i onda ja trčim u kuhinju promiješati to, vratim se, sjedam i pišem brzo na blog. Znači, događaj neki važne sitnice koje daju životnost tom romanu. Znači, neki likovi su doista postojali. Kateri, na primer, enega mi razkrite, koji je zbilje postao, to je... Ja se sad pokušala, sam u međuvremenu napisala Jer još da, 6 toliko ste romana, napisali, tako da mi je da, sad... da. Je li ima Bajica? Onaj što je pokazivao stražnicu u Njemcima. Pa su ga pokazali, upucali su ga u stražnice. Da, to je u romanu. Da, on je istinska ličnost. I stvarno su ga... Da, i meni je bilo fascinantno. Znači, Osijek je jednim dijelom u Zdravu podigao ogradu od dasaka prema gradu da zaštiti od pucanja. Ja sam ljude, ja gospođu ne pitam, ja kažem, a ko je pucao? Ona meni kaže, Bugari. Ja kažem, šta su Bugari radili tu? Da bi se ispostavilo da zapravo Rusi kako su dolazili, su kupili sve živo, usput i mobilizirali, morali su ići, stvarno su bili Bugari preko puta Drave. I bio je, evo ja se sad ne mogu sjetiti, znači, ima 3-4 lika su stvarni. No, to z Bolgari, ne vem, če je z nami kak zgodovinar, ampak seveda tudi v Sloveniji zelo dobro vemo, kako je to po letu 1945 bilo, pa kako so Bolgari ravno tako prodirali po Mariboru in so
en kup nekih zgodb obstaja. Skratka. Ukratko, Bugari su Ja, kao ovi. No, tudi njihovo obnašanje, ne, takrat takoj po vojni je bilo zanimivo. Ne. Naprej so bili na eni strani, potem so zelo hitro Pa da, obrnili ploščo. Ne, jadni to je. su s jedne na drugu stranu, pa to je ironija povijesti. No, ampak zdaj ta prikrita zgodovina, ne, ta Unterstadt. Vi ste napisali knjigo, ljudje so bili nedvomno gotovo zadovoljni. Ne. To je bilo Da. oslobođenje od tega, kar jih je zatiralo in tako naprej. Ne. Kaj pa uradna zgodovina? Torej, to je vendarle literatura, fikcija. Se je kdo začel resno ukvarjati s preučevanjem zgodovine, torej nemške skupine, nemške skupnosti u Osijeku? Nisam baš razumjela. Ok, izvinite, ja ću pokušati sad da pričam hrvatski, iako ne znam, jer ja sam sve što sam naučila, to je bilo u 80-im, kad smo još imali srpsko-hrvatski. To je dovoljno. Nakon toga nije bilo ništa. To što vi pišete, naravno, to je fikcija, to je literatura. A navodno postoji također zgodovina, istorija koja piše neku oficijalnu istoriju njemačke zajednice u Osijeku. Da li je vaš roman pomaknuo nešto u toj smjeri, da ih se oficijalno priznaje ove ljude, o kojim se nije smjelo da priča tako dugo? Pa ja ne znam koliko je to taj roman promijenio pristup. Ja samo znam da je taj roman apsolutno doživio nevjerojatnu čitanost i to ne samo u Osijeku, jer Osijek je zapravo jedan dijelić iste priče, jer se slično događalo u cijeloj Hrvatskoj. A i u Srbiji, Vojvodini, tamo smo također čitali neke romane. Da, u Vojvodini apsolutno i to još krvavije nego u Osijeku. A i u Sloveniji. I u Sloveniji, gdje smo... Da, pa to je zapravo ta priča. To je ta priča, samo što sam ja stavila to u okvire jednog grada, u okvire Osijeka. Ali da, nevjerojatno koliko su ljudi, konačno neki koji nisu se usuđivali pričati, su počeli i sami pričati. Ja neću nikada zaboraviti kad je bila promocija romana u Osijeku prva, bilo je izuzetno ružno vrijeme, bila je zima, snijeg, led. Na promociju je došlo preko 200 ljudi. Nije se pamtila nijedna promocija s toliko ljudi. Meni su ljudi plakali, ja sam dobivala pisma poslije. Javljali su mi se ljudi koji su mi pričali svoje osobne i koji su me nagovarali da napišem još jedan roman na tu tematiku. Ja sam rekla to je bez veze, mislim, prežvakavati istu temu. Tako da nisam to nikada napisala, ali čuvam kutiju punu pisama. Meni je jako drago što je taj roman nekakvu katarzu pokrenuo kod ljudi i vidjela sam da je mnogim ljudima laknulo zbog toga, jer jako teško je čuvati. Teško je šutjeti. Osobito tako ozbiljnim, teškim stvarima koje su se dešavale. Pa da, jer mislim, ljudi teško razumiju kada im govorim da ja sam namjerno u tom romanu, neki su me prije čitanja romana optužili da pravdam nacizam. Ne. Ja namjerno u romanu spominjem i progone Židova. Znači, ja nisam zatajila zločine koje su Njemci činili tijekom Hitlerove vladavine, cijela ta ideologija koliko je zla učinila, ja to ne krijem. Ja imam i lik Njemice koja odlazi u partizane. Znači, ne pokušavam ih pretvoriti u nedužna bića, cijeli narod. Zanimljivo je kako kod vas u okviru jedne familije, ne, imate toliko različitih priča. Imate Adolfa koji ide po putu svog suimenjaka Adolfa, ne, onda Gretu koju ste sad napomenuli. Malo mi je bio žao što ova Greta nije proživjela Drugog svjetskog rata, da bi onda vidjela, da bi čuli kako ona razmišlja o svemu što se nakon toga desilo. Pa meni je bilo jako žao nju ubiti. Ja, to si mislim. Jer ona je meni zapravo, kada me ljudi pitaju koji lik sam ja, jer uvijek pisac sebe stavlja negdje, koliko god to neki pisci kažu da nije istina, je istina. Zapravo sam ja Greta. I vjerojatno da sam ja bila u to vrijeme, ja bih isto vjerojatno skončala nesretno, jer ja ne znam zatvoriti gubicu. Jednostavno moram reći što mislim i uvijek nagrabusim, samo što sad, eto, nema tih nekih mehanizama koji bi me spalili ili streljali.
imam sreće što živimo u blaga vremena. Ali pišete također i roman o vješticama, ako se Da, ne to varam. radim to je na tome. već napisano? Nije ili? još napisano, Aha, ok. ali je u jeku, da. A to također pišete onda o sebi, što bi se moglo desiti ako Pa bi... ne, ja sam tu O vješto nama. izbjegla. O nama. Da, o nama. Da, posljednja vještica, nažalost, je spaljena ne tako daleko, 1748. I nažalost, tu sam šok doživjela. Znači, ja sam bila uvjerena da je to provodila katolička crkva. Ne. Zadnjih 200 godina progona vještica civilne vlasti su mučile Wow, interesantno. i pogubljivale. Znači, to je bila zabava za plemstvo. Za muški dio plemstva. Da, ja mislim da tu čak ima onako psihijatrijskih aspekata, nekakvih vrlo velikih seksualnih devijacija, jer imam proces cijeli mučenja i samog smaknuća, znači na latinskom, što mi je profesor sa Isusovačke gimnazije Matija Zorić preveo na hrvatski i usput dao opasku da je pisar bio jako nepismen, da mu je loš latinski. Wow, to će biti interesantan roman. Mislim da Ne, hoće. tako da. Da. Unterstadt. Rekli ste, ne, Greta, to je vjerojatno vaš alter ego. Dobro, ja sad znam da ljudi vas dobro znaju, niste prvi put u Ljubljani i tako dalje, ali razmišljala sam baš o tome da ste vi tako mladi, sa 20 godina, vi ste se pridružili hrvatskim snagama odbrane kad je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji. A što se nam sad dešava, ne, sad s ovim ratom u Ukrajini, mislim, ja znam da ja veoma loše spavam sad već mjesec i pol dana, onda sam razmišljala kako je to sa vama, jer vi imate tu priču, vi ste godinu dana i pol, ste bili u tom, godinu dana i pol, ako se ne varam, bili ste u tom ratu, preživljavali sve ovo, kako vi sad vidite, kako osjećate sve ovo što se sad dešava? Ja imam osjećaj, ja sam bila uvjerena da PTSP nemam, ali ja sam sad shvatila da sad ga imam. I ja toliko duboko to proživljavam da ja primjećujem na sebi da imam psihozu, jer mi se vraća sve. To je jedan užasan osjećaj. Znači, ja neću zaboraviti tu večer kada je pao Vukovar. Mi smo bili na rezervnim položajima, trebali smo ići na položaje kod Paulinog dvora, znači to je blizu Osijeka kod Antunovca, tad se zvao Tenski Antunovac. Ja sam stajala, to je bila nekad farma goveda, mi smo tamo čekali da nas prebace na taj novi položaj u rovove. Ja sam gledala u daljinu i ja sam osjetila takav jedan grozan osjećaj kao da u tom mraku se prema nama kotrlja nešto ogromno, nekakav crni valjak koji će nas pregaziti. I ti tada shvatiš, to je jedan tako grozan osjećaj, da ti ne vladaš svojim životom. Da ti apsolutno, da tamo neki majmun, oprostite na izrazu, udaljen 3, 5, 10 kilometara, ovisno iz čega puca, može ispaliti, eto tako, on si je popio malo rakije, napio se i odlučio ispaliti to nešto, višecijevni raketni bacač, bilo kakvu granatu, koja će past negdje i ubit nekog. Neke mlade ljude. Bilo koga, razumijete, više uopće, to su trenuci kada tebe povijest gazi, kada te sadašnjost gazi. I ti možeš biti, ja samo pomišljam, Bože, koliko mladih ljudi koji su možda mogli spasiti ovaj svijet tako što bi izmislili lijek protiv ne znam čega, nekim dječak koji je mogao biti neurokirurg i spašavati ljude po svijetu je jučer poginuo u Mariupolju, recimo. Razumijete koliko je ta mržnja slijepa i fascinantno, ljudi se čude kad kažu kako je njemački narod mogao povjerovati Hitleru. Pa to su pametni, civilizirani ljudi. Ma nevjerojatno je koliko ideologija, koliko govor dobro odrađeni može čovjeku promijeniti. Ta demagogija, te utjecaj na psihu, te subliminarne poruke, to pronalaženje krivca u drugome, koliko može zaludjeti. I onda se sjetimo što su mediji odradili, recimo, u Srbiji 90-ih. Mediji su jednaki zločinci kao i oni koji su klali na bojišnici.
I ja se grozno osjećam. Grozno se osjećam jer to opet mi se vraća ta nemoć. Ta nemoć i strah me da bi ovo moglo eskalirati u nešto strašno. Jer kada gledamo ratove kojim tempom izbijaju, pa sad smo tu negdje u vrijeme kad bi baš mogao još jedan rat početi. Ja, to se svi, mislim da sad bojimo. Ali recite mi, postoje neke fotografije vas, također na internetu. Ove mlade devojke od 20 godina sa dugom, plavom kosom, u oni SNB jakni, sa nekim oružjem koje ni... Tete Špagin, Vjerni, ruska puška. Ruska puška, evo, ni ne znam kako da to nazivam. A onda, nakon toga, došlo je neko razdoblje koje je za vas bilo jako bogato. Toliko ste napisali, familija, sve vam se dešavalo i tako dalje. Mislite da ste sve to što je bilo tada u ono godinu i pol rata, da ste sve to uopće imali priliku sami kod sebe premisliti i pregurati sve to, ili se vam se to možda sad vratilo zbog toga jer je to sad taka jaka injekcija događaja? Mene pisanje spašava. Ja imam prijatelja, jednog psihologa i jednog psihijatra, imam krasnu podršku. Koji mi kažu da mene zapravo pisanje spašava, jer radim ono što i psiholozi i psihijatri često savjetuju ljudima koji dožive nekakvo traumatično iskustvo, a to je da pokušavaju voditi dnevnik. Ja ne vodim dnevnik, ja se obračunavam sama sa sobom pišući. Imate jako sreću što ste tako talentirani. Hvala vam. To je. Ali ovo sad što se događa, to je jednostavno too much, jednostavno meni je to grozno. Evo ovo što smo gledali prizore prekjučer, ove masovne grobnice, ovi ljudi ubijeni na ulicama, mene je to toliko vratilo. Mene je to toliko vratilo u Vukovar, toliko me vratilo u Srebrenicu i jednostavno strašna stvar, vraćaju mi se strašne misli. Znači, ima jedan krasan strip koji sam prevela, mislim krasan, strip je zapravo grozan, zove se Tajna povijest. Crtač je naš Igor Kordej, a Francuz jedan je radio znači, tekst, gdje oni zapravo govore da ta mjesta igre, da ne objašnjavam, vrlo je kompleksna radnja, ali zapravo ima teorija da su mjesta masovnih smaknuća zapravo mjesta obreda crne magije. Znači oni imaju teoriju da recimo koncentracijski logori su mjesta na kojima su se prinosile ljudske žrtve za stjecanje moći. Ja. I ovo, znači ta mjesta na koje, ja ne znam jeste li ikad bili na recimo Auschwitzu ili na takvim mjestima. Da. To je užasno. Ja kad sam došla na to, u Auschwitz, ja sam imala osjećaj da sam dohvatila struju, vodič. Mene je to toliko potreslo, ja sam se oporavljala jedno tjedan dana, ja doslovno sam osjećala iz tlada izlazi nešto. Tako da ta mjesta, to je prestrašno. I ova mjesta posle ovih poboja koje su bili posle rata, Da. ili Jasenovac, Apsolutno, u to nam je Jasenovcu sve jako se osjeća blizu. jeza kao da hodaš kroz ledenu vodu. Ja ne znam, ja imam takve... Znači, pisateljica. To je. Meni se utrnu mi noge do iznad koljena, ne mogu hodati. Užas, meni su to strašni osjećaji i zato mi se sve to sad mi se vraća i grozno je što apsolutno smo nemoćni. Nismo još jedan rat dobro proživjeli, nismo još drugi svjetski rat dobro proživjeli, ko što vidimo u vašoj knjigi. Nismo još jugoslovenskih ovih ratova dobro proživjeli, već imamo nešto Pa novo. ne, pa baš pogledajte komentare na portalima u Hrvatskoj i u Srbiji. Znači, još uvijek se svađa oko Ustaša, Partizana, Jasenovca. Mislim, ja stvarno ne znam kada ćemo mi to prevladati. Da. Još nismo ni došli do rata 1991. Još se tamo borimo po šumama. Da, već smo, mislim, još to je smo u Drugom strašno. svjetskom ratu, da. Ali dobro, kako vi onda gledate, vi ste bili saučesnica ovog rata, domovinskog rata. Znate kako su nekad govorili naši borci u Drugom svjetskom ratu? Ne? Oni su govorili da smo se za to borili. Ne? Da li vi kad si postavite ovo pitanje, da li smo se za to borili? Sad kad gledate oko sebe, gledate Hrvatsku, gledate, ne znam, Sloveniju, Bosnu, vidite šta se događa u ovim zemljama, kako živimo.
Da li je to to o čemu ste razmišljali ili je to suviše teško pitanje za ovakav razgovor? Meni je jako teško. Jako teško mi je govoriti razumno, zato što meni je u ratu poginulo 15 mojih prijatelja. I ja kad odem mi na groblju u Osijeku, u Redfali, u četvrti koja se zove Redfala, imamo groblje aleja branitelja. Da. I tu lijepo kada prolazite kroz to, jednostavno imate grobove i vidite po datumima, ima nekad po 5 grobova jedan do drugog, na isti dan su poginuli svi. I to vam je prosjek godina, to su dečki od 18, 19, najstariji 30, tako godina. Meni je moja ljubav mladenačka poginuo tamo, trebao je danas biti odvjetnik. Wow. Poginuo je 91. dan prije pada Vukovara. Ja tamo kad odem, ja dan danas ridam. Znači, prošlo je 30 godina, svako normalan bi počeo se normalno ponašati. Ja tamo kad uđem, meni samo krenu suze. I jednostavno ja ne mogu o tome govoriti još uvijek. Vjerojatno ću jednog dana kad budem bila baba, kad budem posenilina, onda ću moći. Ali problem je u tome što se i tu dogodilo nešto što se nije smjelo dogoditi. Dogodilo se to da mi sad imamo 500.000 branitelja u registru. A to je nemoguće. Nije nas toliko bilo. U samom Osijeku je imao 110.000 stanovnika približno prije 91. je 91. ostalo oko 35.000 ljudi. Svi drugi su pobjegli. A od tih 35 je bilo jedno 20.000, 25 koji su bili civili, znači koji su radili u pekari, koji su se bavili za logistiku. A nas je bilo možda, sudjelovali baš u borbama, možda 2.500, ne više. I sad odjednom kada vidiš to da imaš ljude koji nisu vidjeli rata, su odjednom na popisu branitelja, pa to je strašno. Onda imate one koji su za vrijeme rata iskoristili priliku i radili privatizaciju. Pa uništili šibicaru. Evo, to je. To su ti ljudi koji su kupili šibicaru za 1, pa ju onda prodali strojeve i pokupili se i zaradili, a par 100 ljudi je ostalo bez posla. I to je krenulo sve. Krenuli smo iz nepravde. Krenuli smo u pravednu borbu za obranu, da se sačuvamo, nismo nikoga napali, mi smo se branili i dogodila nam se iza leđa nepravde. Ispali smo magarci, ispali smo budale. I to je ono što ne valja. Da. A sad kako to ispraviti? Pa vi imate putove, imate recept kako ispraviti. Vi ste borka još uvek. Vi ste napravili nešto pre nekoliko godina ko rijetki ljudi naprave. Vi ste ušli u politiku. Vi ste odlučili da ćete nešto promijeniti, da nećete samo kritizirati, nešto govoriti i tako dalje. Vi ste uzeli stvari u svoje ruke i rekli ste, evo, bit će nam bolje u Osijeku, tako ćemo to uraditi. Da, to mora da je bio jako težak, da je bila jako teška odluka, jer znamo kako je danas. Ako uđeš u politiku, to je odmah te sumljaju nečeg i tako dalje. Barem u Sloveniji je tako, ne znam kako je. Ja sam zapravo napravila pogrešku. Ja sam jednostavno, mislim da nisam to trebala napraviti, jer politika u Hrvatskoj, percepcija javnosti je jako loša o politici. Znači, čim je neko u politici, taj je prljav. Ali to treba promijeniti, ne? Svi znamo da treba promijeniti. Da, ali to je jako teško, tako pojedinačno. Jako teško. Ja sam ušla čista srca. Da. Ja sam stvarno imala najbolje namjere, ali ja nisam gramziva osoba. Da jesam, ja bih živjela drugčije. I ne bih pisala, nego bih se vjerojatno bavila nečim što donosi veće novce. Ali, jer ja sam takva, ja kad nešto odlučim, ja to radim. Ja sam s najboljim namjerama čista srca ušla, međutim nisam trebala to napraviti. Meni je trebalo dobri godinu i pol da se operem od toga. Jer ja sam prvenstveno književnica, umjetnica, prevoditeljica, ali pa skoro sam i pobijedila na izborima. Da, znam. Da, ali ne znam što bih radila. Pazite, to je jako sklisko područje. Ti kao gradonačelnik ne možeš sam voditi grad. Moraš imati ekipu. I moraš imati ekipu koju možeš vjerovati. Ekipa koja će biti poštena. Ekipa koja će biti vrijedna. Koja će htjeti isto što i ti.
Dobro, to je- rijetko kome to uspije, ali mislim da to vrijedi pokušavati svaki dan, svaki minut, svaki sat. Pa vrijedi, Samo, mislim, ne? ja sam jako aktivna, recimo sad više nisam u politici aktivna, ali sam jako aktivna u zaštiti životinja. Aktivno, znači, sudjelujem u zaštiti pasa i mačaka lutalica. Tu sam baš pokrovitelj toga i sama sam udomila 3 životinje koje su bile bez doma, znači 2 psa i mačku. Redovito borim se, pišem peticije za neke poteze za sterilizaciju pasa i mačaka, da se ne drže na lancu i tako. Jako sam aktivna na području zelenom, zaštita stabala, zaštita Pišete parkova. kolumne. Pišem Ne, to kolumne, pokušavam pozivati na nekakav razum, na nenasilje. Vrlo sam aktivna i u tim nekakvim okruglim stolovima. Pozivam na dijalog, ali trenutno, evo, recimo, borim se zato da Osijek ostane zeleni grad. Znači, evo, baš sam sretna što sam prije 3 godine uspjela spasiti 50 stabala breza, jer sam digla totalnu galamu i grad je morao odustati od rezanja. A šta, to je bilo baš negdje u centru grada, neko lepo Ne, mjesto? to je bio jedan ili? prilazna cesta od prigradskog naselja Tenja do Osijeka. Jedan lokalni tamo moćnik iz te Tenje je htio posjeći sva stabla, jer kao ta stabla alergije i ne znam što. I ja sam onda napisala jedan vrlo bombastičan tekst za Večernji list. Sam zamolila urednika da to objavi. Onda sam to podijelila na društvenim mrežama i onda sam tu digla strahoviti bunt. Znači, to su 1000 ljudi dijelile taj tekst, 1000 ljudi je komentiralo ispod i jednostavno toliki pritisak je izvršen na grad da su oni morali, javili su mi iz grada kao, evo, Breze, tebi mogu zahvaliti što će ostati žive. Tako da u to sam se usmjerila. Ali slušajte, onda vi mislite da se više može promijeniti izvan nekih institucionalnih okvira? Jer kad ti uđeš u politiku, desi se ti sve to o čemu ste vi pričali, kako ćeš naći, kako pa pošteno i tako dalje. Ako idete sa ovim akcijama od vani, onda se može nešto učiniti. Ne? To je velika stvar, 50-ak breza, to je jako lijepa priča, moramo to učiti od vas. Ma da, ali ja i dalje vjerujem u dobrog vladara. Ja vjerujem da je moguće da se to dogodi i vjerujem da, ja sam idealist i dalje, usprkos svim pljuskama koje sam dobila u životu. Ja jednostavno vjerujem da može postojati osoba koja će shvatiti da je dobar vođa, vladar, kako god, osoba koja oko sebe okupi bolje od sebe. I to je sva mudrost, okupiti, jer nitko ne može sve znati. Jednostavno moraš okupiti oko sebe ljude koji će svatko znati nešto iz nekog područja. I znati slušati i znati mijenjati svijet koji će biti prikladan ljudima, kojima će biti ugodan. Jedan grad je grad samo ako ima ne samo tvornice, nego i ono što ga nadopunjuje. Grad bez kazališta, bez nekakvih nezavisnih scena, bez glazbe, nije grad, nego je spavaonica za radnike koji samo rade i spavaju, a to nije ljudski život, to nije lijepo. A kako je sa time u vašem omiljenom Osijeku? Pa sad se kreće sve bolje i bolje. Osijek je nekad bio baš centar. Kad ste vi pjevali na ovoj off-alter sceni i tako dalje i bili u bendu, i to je bio u Osijeku ili u Zagrebu? U Osijeku. A, bravo. I pa mi smo u Osijeku recimo imali 2 puta koncert Lajbaha. Wow, ok. Ja sam čak upoznala bend. Imali smo, znači, svi bendovi koji su svirali, izvodili po bivšoj Jugoslaviji su bili u Osijeku. Mi smo stvarno bili središte i Novi val kad je krenuo i sve, baš smo bili, imali smo i krasne studentske novine i to je bilo super, ali mislim da sad ponovno kreće. Mislim da se nešto događa. Super. Imamo odličan kulturni centar koji opet počinje povezivati, dozivati umjetnike. Ja se nadam da će kulturni centar uspostaviti kontakte
i sa slovenskim umjetnicima, ja bih to voljela. Baš sam htjela da vam kažem, Osijek nije tako daleko. Ne? Doći ćemo da pogledamo što se to dešava u Osijeku, da vidimo kako to kod vas ide. Ne? Pa da, pa zovite i Osijek da dolazi k vama. Evo sad ste dobili mene, Evo, ima još tako. puno umjetnika u Osijeku koji su sjajni plesači i glazbenici i glumci. Ali recite, rekli ste prije toga da vidite da se nešto mijenja, da postaju neke bolje, dobre energije u smislu vladanja, politike i tako dalje. Osjećate to na nekoj lokalnoj, osječkoj, slavonskoj razini ili također na hrvatskom? Na Hrvatskoj nešto se dešava, nešto novo, nešto interesantno. Jer u Sloveniji se događaju neke civilne inicijative koje zaslužuju pažnju, a u Hrvatskoj kako je sa tim? Mislim da svi premalo pratimo što se dešava i u Hrvatskoj, u našim bivšim zemljama sa kojim smo živjeli tako dugo. Ne? Da, pa ima pomaka u Osijeku. Evo sad imamo mladog gradonačelnika koji je za sad, nadam se će tako i ostati, vrlo otvorenog uma, otvoren za dijalog, za suradnju, koji ne gleda stranačke pripadnosti ljudi, nego ako je neko nešto zna raditi, on to dapače, ne samo da dopušta, nego vrlo rado pušta da se nekakvi programi razvijaju. To mi je jako drago. U Hrvatskoj, pa ja sam se trudila isključiti iz politike u zadnje vrijeme. Ja sam se više na taj aktivizam. A sad vas ja gnjavim, pitanjima. Da, meni je samo žao što se događaju ove svađe između premijera i predsjednika. To mi je ružno. To se ne bi smjelo događati. Ma neke svađe između premijera i predsjednika su također, mislim, možda dobre u nekim... Pa dobro, da, malo da se uzburka voda, napraviti talasanje i da tako. nije sve tako uniformno i tako, ne? Pa dobro, da, ali baš i te dijaloge u toj nekoj višoj razini politike mislim da ne bi trebali biti kavanski, nego da bi trebalo ipak malo onako primijeniti nekakav dijalog, malo drugčiji diskurs. No, to bi svi mi trebali. Imamo še en odlomek, ne? Ali lahko prosim še za drugi odlomek, pa potem še... Ne? Malo sem zaboravila, da imamo još... Malo smo se zanimali. Ali to je sve zanimljivo, jer ljudi će čitati vaš roman, oni sad znaju ko ste vi, kako razmišljate. Izvolite, prosim. Zaželela si je jokati. Tam, na Klarinem, v sončni svetlobi okopanem dvorišču. Zaželela si je pojasniti nered, popolnoma zmešano stanje, ki jo je prevzelo. Nedoločen strah za sina, pomešan s ponosom, ker gre ta isti sin kot granitni blok stat na pot rdeči povodni, ki vre z vzhoda. Zaželela si je zbegani Klari reči: ne slepi se, uči se materinske ljubezni. Če zdaj malo pomislim, sem imela tebe nekako najmanj rada. Ona dva pa sta me izdala. Ti si ostala. V tem nedoločenem molku so jo pekle oči. Klara je kimala, objela ramena. Nekaj je govorila, Viktorija ni slišala ničesar. Šumelo ji je v ušesih, bobnelo, kot da bi potopila glavo v škaf poln vode. Naposled je pokimala in rekla: sta opazili, da ptic ni več? Kot da ne bi bilo poletje. Potrebno je biti konkreten, sem dojela. Zajebaj metafiziko, je znal govoriti Slaven, se zazibati na stolu ali kavču, zamahniti z roko, skremžiti obraz v nekaj posmehljivega in izreči to, kot da goni kaj všivega. Ljudem je treba postreči s konkretnim, z nečim, česar se lahko oprimejo. Sanje jih strašijo. Mislim, ljudi. Spominjam se, kdaj mi je to rekel, ko sva opita strmela v moje poskuse slik v tehniki olja na platnu. Takrat me je prevzelo, tam nekje pred vojno. Pomislila sem, da bi naposled morda vendarle lahko bila slikarka. Bilo je poletje, kot zdaj. Na stežaj sem odprla okna in slikala. Pa nama je stanovanje vseeno dišalo po terpentinu, olju. Roke sem imela umazane nenehno temno modre. Slikala sem noč, svoje sanje, grozo,
za katero sem bila prepričana, da drvi po sanjah ljudi, vseh po vrsti, občasno, vsaj tu in tam. Spominjam se, da sva slike prislonila, razložila ob zid nasproti dvoseda, na katerem sva sedela. Vzela sva pivo in strmela v slike, s katerih so beli obrazi prikazni, mojih prikazni, tulile kakor veter. To niso bile nikakršne pošasti, ampak najobičajnejši obrazi, gladki, celo lepi. Strašne jih je naredilo pritajeno spoznanje, da se jih ne moremo rešiti, da ni kraja, kamor bi pred njimi lahko pobegnili. Mislim, da je to najhujše. Ta nezmožnost bega, prisilno sožitje s stvarmi, ki nas preganjajo. Nekaj minut, celo večnost, sva samo sedela in pila pivo. Po sobi je odzvanjal klokotajoč zvok pivskih mehurčkov, ki drsijo po vratu steklenice in se kopičijo v ustih. Nenadoma je Slaven zavzdihnil, odložil steklenico na pod pri nogah, se znova naslonil in izjavil: "Konji na pojilu," kimal je. Jaz pa sem ga prepadeno gledala. Samo to, ker je takoj nadaljeval. Sončni zahodi, čolni v vodi, tihožitja s sadjem, zelenjavo in vazami, portreti objokanih ali srečnih otrok z glasbili, še naprej je kimal. To je tisto, kar ljudje potrebujejo. To ljudje obešajo na stene, reproducirajo v nedogled, razširjajo v fototapete. To, ne pa tole, ta tvoja tema, ki jo jaz lahko občudujem do jutri. Lahko ti povem, da si odlična, ker si res. Samo kdo bo to obesil na steno? Hvala lepa. Slaven je tudi resnična oseba v romanu, kaj ne? Slaven je također istinita osoba romana. Da. Kako vam zvuči roman na slovenskom jeziku? Jako dobro. Jako dobro i nevjerojatno kako razumije. Aha, okay. Super. Pa dobro, slični su nam jeziki. Pa jesu iako zapravo, je to, dovoljno. I ja mislim da bih bolje i razumjela da nisam toliko umorna. Da nisam, da sam ipak putovala danas. Da, putovali pa mi mozak malo slabije radi. Znate što, mislim da vam mozak ništa slabije ne radi. Izvanredno ste odgovarali na sve ove moje zasjede koje sam vam spremila i žao mi je. Kako su bile, žao mi je. Ja ću sad, mislim, ovaj roman pročitati još jednom, jer će se mi sad onako otvoriti na još jedan nov način. Tako da sam vam jako zahvalna za vaše odgovore i radujem se svim novim romanima koji će izaći na slovenskom ili na hrvatskom. Hvala vam puno. Hvala vama na svemu. Hvala.